Tlhamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketle mmogo ka tshedimosetso. Mothoetso madume tla re dithankgolole ka tse direng dipatlisiso mabapi le dintsho tsa mopresidente kakaretso wa pele wa ANC Kgosi Albert Luthuli le Griffiths Mngenge di tla simolola ka moso kwa kgotlatshekelo ya Pietermaritzburg. Lelapa la ga Luthuli le amogetse dipatlisiso ka maikutlo a go imologa le go itumela. Malapa ka bobedi a re go ntse go le tiego gore bosiamisi bo diragadiwe morago ga gore dipatlisiso tsa 1967 tsa loso lwa ga Kgosi Albert Luthuli le dipatlisiso tsa 1983 tsa loso lwa ga Griffiths Mngenge. Go ntse le pelaelo ka ga leso la mopresidente wa maloba wa ANC Chief Albert Luthuli. Dipatlisiso tsa bobedi tse di ka ga leso la molwela kgololosego yono di tlile go simolola ka moso mmogo le tsa molwela kgololosego yo mongwe Griffiths Mngenge. Lelapa la ga Luthuli le dumela gore dipatlisiso tse di ka ga leso la gagwe tsa 1967 ga di a tsamaisiwa ka tolamo. Puso ya tlhaolele e rile Chief Albert Luthuli o tlhokafetse morago ga go thulwa ke terena mo seporong gaufi le kwa ga gagwe kwa Grooteville. At least as a family, two of the children of Chief Albert Luthuli and Mamnokanya Mapengu, the two surviving daughters, at least they will get to see the start and hopefully be around to see the finish. ANC ne seditse pula dipatlisiso tseno mmogo le tsa moeledi wa ditshwanelo tsa botho yo neng a itsege thata Mngenge. Mngenge o fitlhetswe a tlhokafetse kwa lebaleng la metshameko kwa Umlazi gaufi le Durban ka Ngwanatsele wa 1981. Dipatlisiso tsa leso la gagwe ga di a bona ope molato ka 1983. An inquest on Griffiths Mngenge, as well as President General of the African National Congress, Albert Luthuli, will begin in the Pietermaritzburg High Court. Dipatlisiso tseno ka bobedi di ikaeletswe go senola gore balola kgololosego bano ba tlhokafetse jang le gore ba boleilwe ke bomang. Baagi ba Zimbabwe ba tsweletse go thologela mo Afrika Borwa go batlana le ditiro ka ntlha ya maemo a ikonomi a naga ya bone a tsweletseng go tekateka ka ntlha ya dintlha di tsa dikiletso tsa ikonomi go se tsepame ga maemo a sepolotiki ga mmogo le luba. Makgolokgolo a maZimbabwe a kgabaganya molelwane wa Beit Bridge kwa Musina letsatsi le letsatsi go reka dilwana di akaretsa diaparo, dijo le dilwana tsa kago. Bothati jwa tsamaiso ya molelwane jwa re bo tsweletse go itemogela dikgwetlo ka ntlha ya bofudugedi bo bo seng mo molaong. Go ya ka banka ya lefatshe, ikonomi ya Zimbabwe e godile ka diperesente di le 6.1 mo ngwageng wa 2022 le di le 5.3 ka 2023. Fela e ne ya ngwetlega ka 2024 ka ntlha ya mabaka a jaaka El Nino, tlhwatlhwa e kwa godimo mo dikunong tsa moepo ga mmogo le go sa tsepamang ga ikonomi. Bontsi jwa baagi ba Zimbabwe ba re ba ntse ba lebanwe ke dikgwetlho tse di masisi tsa ikonomi mme se ba pateletsa gore ba ye go batla ditiro le dijo kwa dinageng tsa boagisani. Most of us do not have passports. We are border jumpers. So we just find luggage here. According to it, you carry what you afford, not overload, not what you afford. And we charge according to luggage. Batsamaisi ba dipalangwa go kgabaganya le melelwane ba re ba kgonne go mekamekana le palo ya bapagami ba ba kgabaganyetsang mo Afrika Borwa letsatsi le letsatsi go reka dithoto tsa botlhokwa. Many people, they are working in South Africa because of shortages of jobs in Zimbabwe. So I transport goods for their children to Zimbabwe. Yeah, in South Africa, all the holidays, the prices are very favorable. Very favorable. Baagi bangwe ba Zimbabwe ba tshidisetsa dithoto tse ba di rekileng mo Afrika Borwa ka bokhukhuntshwane go ralala noka ya Limpopo go tila go duela lekgetho kwa melelwaneng. Bathati ba tsa taolo ya melelwane ba re
ba thibetse dithoto di le dikete tse di neng di kgabaganyediwa kwa Zimbabwe ka bokhukhuntshwane go ralala noka fa e sale ka 2023. Gape ba tshwara baditšhaba ba le 100 ba ba tlolang molelwane e se ka fa molaong ka gale. Jaaka go ipaakanyetswa malatsi a boikhutso a Paseka, motlatsa tona wa lefapha la dipalangwa Mkhululeko Hlengwa o boloditse letsholo la go gagamatsa pabalesego mo ditseleng. Mhlengwa o gateletse gore melao ya tsela e tshwanetse go obamelwa. O buile seno kwa letsholong la National Road Safety Operations le le neng le tshwaretswe kwa tseleng ya N2 kwa Eastern Cape. Wanting to ensure that all systems go for the Easter weekend, but you'll recall that Minister launched the Easter weekend program a few weeks ago ahead of the long weekend of March 2021, precisely because we are saddled with some 3-4 long weekends up until the May Day. Therefore, this is an intensified campaign which builds on the work we did over the festive season and working with provinces, regular MINMEX, and this is precisely why we're on the same page with the MEC, who is actually here, because we've been running a joint operation, the pooling and sharing of resources. Dipaakanyo di tsweletse kwa kerekeng ya St Boniface kwa Kimberley go keteka dingwaga di le 100 e le teng. Kereke e theilwe ka Sedimonthole wa 1925, mme seo se tshwaya gore go nna gore ke kereke ya bogologolo go gaisa mo nageng. Selemo sena ke se kgetheileng ho ba kerekeng ena ka e tla keteka dilemo tse 100 e ne e thehwe. Kereke ya St Boniface ile ya thewa ke barumuwa ba makatoliki ba agang ka hare moruti Herman Mason ya bileng le seabo thutong ya ngwana wa motho e motsho. Kereke e ya St Boniface rona re bona ile mogaka mo gare ga galeshewe ka gore e re tliseditse sekolo se sa St Boniface se tsetswe ke kereke ya St Boniface. Ke dilemo kereke e boetse e bapala karolo ya bohlokwa ho ntshetsopele ya baahi ba galeshewe. Ba bang ba bona ba qadile dithuto sekolong sa kereke ba sa le tlase dilemong. Kereke re tsentse sekolo kereke e tshotse ba ba intsi mo galeshewe e godile kereke. Nalane ya kereke ena e boetse e bontshitse ha kereke e boetse e bapetse karolo ya bohlokwa ho borra dipolotiki ba neng ba e entse setshabelo kgahlano le mmuso wa kgethollo. We are so excited. Re bagetse letsatsi leo le tla gore ka nako eo ha etla re a bankanya re dira gotlhe go kerekeng gore ka nako eo ha kereke ha moletlo o tla re be re bankantse. Thabiso Khadebe, Ditaba tsa SABC, Kimberley. Wetso e khojwa ile maotomane ga jana re sutela ponelopele ya maemo a bosa go fitlhana kwa e latelang. Wetso pula.